இலங்கைக்கான கிரிக்கெட் சுற்றுலாவை மேற்கொண்டிருக்கின்ற இங்கிலாந்தும் இலங்கையும் முட்டி மோத போகின்ற 3 ஒருநாள் போட்டிகள் இடம்பெற போகின்றன. இந்த 3 ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான விவரம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு ஒன்றிலே இலங்கை அணியினுடைய தலைவர் சரிதா அசலங்க, அதே போன்று இங்கிலாந்து அணியினுடைய தலைவர் ஹரி புரூக் ஆகியோர் பங்கெடுத்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு இடம்பெற்றது. காரசாரமான பல கேள்வி கணைகள் தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அங்கே என்ன கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன என்கின்ற விவரங்களை முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த காணொளி வாயிலாக. අපිට ඕවරෝල් ස්පින් එකට බෝල් කරන්න කිව්වට පස්සේ චරිත අයියා අපිට කිව්වේ හැම වෙලාවෙම පුළුවන් තරම් හරි ලයින් ලෙන්ත් වල අඩුවට ඕවරේ දාන්න කියලා අපි ප්ලෑන් කරේ මුලින්ම ඒගොල්ලන්ට ප්‍රෙෂර් එක බිල් කරන්න පුළුවන් තරම් අඩුවට ඕවර්ස් 3-4ක් අඩුවට ගිහිල්ලා ඉතින් එයා ඒ කියපු ප්ලෑන් එකට ගියේ හින්දා අපිට ලේසි වුණා පස්ස රැඳ ගන්න මැච් එක. බැටිං පැත්ත ගත්තොත් එහෙම අපේ ඕවරෝල් බැටිං ගත්තොත් එහෙම ක්‍රෙඩිට් එක ගන්න ඕනේ කුසල් අයියට. ඒ ගැහුව නොක් එකකින් හින්දා තමයි අපිට මේ වගේ රන්ස් ගානකට එන්න පුළුවන් වුණේ. මම ඊට පස්සේ මම බැට් ගන්න ගියාට පස්සේ ප්ලෑන් කරේ එයාට සපෝට් කරන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් අන්තිම ඕවරේ ආවට පස්සේ අනිවාර්යෙන් පුළුවන් උපරිම ගහන්න තමයි try කරේ. ටාගට් එකක් යන අපි ලොකුවටම අපිට සනත් සර් කිව්වේ පුළුවන් තරම් 260 70 අතරට යන්න කියලා. ඉතින් ඒ ටාගට් එකට යන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ගත්තොත් එහෙම අපි මේ අන්තිම මාස කිහිපෙම හොඳ ප්‍රැක්ටිස් වල ඒ වගේම ප්‍රැක්ටිස් මැච් ගොඩක් හොඳ පුහුණු වීම් වල නිරත වුණා. ඉතින් ප්ලෑන් එකකට තමයි මේ මෑත කාලෙම වැඩ කරේ කණ්ඩායමක් විදියට. මම හිතනවා ඒක ලොකු වාසියක් වුණා කියලා අපේ කණ්ඩායමට. Yeah, obviously disappointing. Sri Lanka played well. They probably outperformed us there. They've especially outfielded us, which is something that we need to go back and look at. But yeah, tough conditions for us in the second half, especially batting second. So the toss proved pretty vital in the end. The pitch got a little bit more extreme. The turn and the lack of bounce. It was proving very difficult to start as a batter out there. Obviously, Ducky and Ruti made it look fairly easy when they were set and going, but they both came off and said it was hard to start on there, just getting used to the bounce and the turn and sometimes the lack of spin when it just skids through. So that's something we've got to look at as a batting unit, and hopefully we can take some positives forward into the next couple of games. It's just the same as what I just said then. We obviously lost a couple of wickets, and you always get put on the back foot, and you're always trying to claw it back from there. மறக்காமல் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ் லைவ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய நண்பர்களோடும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அருகில் இருக்கின்ற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். இதன் மூலமாக நாங்கள் தருகின்ற காணொளிகளை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்து ரசிப்பதற்குரிய வாய்ப்பு பெறும். இன்னும் ஒரு காணொளியில் சந்திக்கலாம். விடைபெறுவது தரணிதரன்.